Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Деле кирбеймби? Баарыңыздарга салам, достор. Буюрса Манас кинотеатрга Дөп Араз аттуу жаңы тасманын жабык көрсөтүүсүнө келип турабыз. Андыктан баарыңыздарды Манас кинотеатрынан күтөбүз. Эсиңиздерде болсо, түндүктүк келин тасмада Дөп Араздын ролун аткарган Эмиль Токтошов ал эми азыр өзүнүн тасмасын тартып, атын Дөп Араз койду. Эми көрүүчүлөрдөн кандай маанайда келгенин жана кандай эмоцияларды бул тасмадан күткөнүн сурап билели. Силер менен мен, Адемира Забекова, баштадык. Саламатсызбы? Кычырап бүгүн кычырап турасыз. Маанайыңыз кандай? Манай сонун буюрса, кандайсыңар? Кандай келип олдуңар? Надо будет вообще-то образ Месси, да, выбирали. Менин эжем го. Экөөбүз чалышып, жазышып, эмне алабыз, эмне кийебиз деп атып тандагамбыз. Кандай болуптур? Вообще, отдельный. Вообще, давайте оцениваем. Бирден 10го чейин. 10. В общем, как настрой? Кандай, переживать эту таспы? Переживаю, настрой очень хороший. Ой, даже я переживаю. Потому что это мой первый дебютный фильм, переживаю очень сильно. Не знаю, как получится, но надеюсь, получилось хорошо. Ой, я переживаю, мне кажется, больше всех. Я не знаю, я не знаю. Ой, толкунамын. Мен аябай премьера болот, жаз гүлженин мен барышым керек деп. Анткени сен бул эми өзүң киного тартып жүрөсүң, ошон үчүн сезгениң үчүн толкундап атат болушуң керек. Кандай интересный моменттер болду тартып атканда? В целом бул кино мен үчүн биринчи болгон үчүн кинодо баардык эле учурлар мен үчүн аябай мындай эме болду да. Кандай десем, кызыктуу, все было интересно, все новое, все люди новые, новые знакомства, так сказать, поэтому. В целом жактыбы тартылган? В целом аябай жакты. У меня тоже, я такая, все, мен тартылам, аябай жакты бул сфера деп. Аябай жакты. В общем, удачи, бүгүн премьераңыз жакшы өтсүн. Куттуктайбыз еще раз. Изначально мындай модельный проходкамен басып коебуз ба, видеого? Музыка кошуп коебуз. Давайте. Классно. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай жетип алдыңыз? Маанай жакшы буюрса. Келдик. Мындай толкундануу деген болгон жокпу? Болуп атат эми, билбей атам да. Аябай толкундануу болуп атат. Ой, мен деле толкунданып атам. Бул жакта менин эжем Жазгүл Салидинова тартылып, мен аябай толкунданып алгам. Жазгүл жакшы ойногон. Ооба, жакшы ойноду. Жакшы. Буюрса аябай жакшы тасма болду деп ойлойбуз. Буюрса, колдон келишинче аракет кылып көрдүк эми, эл баалайт да. Кандай интересный моменттер болду тартып атканда? Тартылып аткандабы? Көп болду окшойт. Өтө көп болду. Эми аны санап чыгыш керек, бирок өтө көп. Кызыктуу окуялар көп болду. Буюрса анда жакшы өтсүн. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Мындай. Балаң ушул жактан чыгарсаң эле балаңа кошуп коелу. Кел Алымбек. Алымбек, кел. Да, экөөң алып. Как? Давайте. Говори, Кел. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Кандай жетип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз кандай? Сон. Ойдогудай. Бул тасмадан кандай эмоцияларды күтүп атасыз? Бул тасмадан азыр маанайым жакшы. Кудай буйрса, бул тасмадан кийин дагы жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Эми бул Дөп Араз проектисин биз кичинекей кезден билебиз да. Кичинекей кезден ошо түндүктүк келиндин Йом экенин образын көрүп, анан бир чоң кино болсо экен, өзүнчө бир окуясы болсо экен деген жакшы ниетибиз бар эле. Кудай буйрса бүгүн бет ачары. Майлуу сүтү болсун, кут болсун. Макул, ийгилик. Бар болуңуздар. Hello. Hi, how are you? I'm fine. Good. Interview, блин. Do you speak Russian? Чуть-чуть. Чуть-чуть? О, классно. Пойдемте. Тут этот модельный проходка, вот так.
Как поход? Просто походка видео. Как должен? YouTube. Как модель. Как модель. модель. Да. Давайте. 1, 2, 3. If you're looking for me, I'll be on the block. I'm a thing drop, possibly sitting on a drop now. Because I'm a rider. Давайте на раз, два, три скажем deux paras. Вот так. You said do paras, okay? Deux paras. Do paras. Do paras. Громче. Не Громче. do paras, do paras. Громче. Вперед. Louder. Louder. Баба. Окей. paras. No. Давайте. 1, 2, вот так. Deux paras. Okay. Окей. Go. 1, 2, 3. Deux paras. I'm ready. Let's go. Как вам фильм? Фильм классный. Такой наивная комедия. Ну да. Я говорю, вы Местами- вывезли. Я вывез? Серьезно? Когда отключили чуть-чуть. На перерыве, да. Да. Я постарался. Рекомендую фильм на просмотр. Не потому, что Эмиль мой друг, потому что посмеяться, хорошо провести время будет классно. Как с перевода deux paras будет? Ладно, это мы не будем Наверное, говорить. Да. все равно придется пикать, поэтому Да, не да. будем. Да. Все, спасибо. Спасибо. Саламатсызбы. Манайыңыз қандай? Жақсы сон. Жақсы болып тұр аябай тасма мындай отыра албаймын. Ошо қандай өтті? Сон. Ойдағыдайбы? Ойдағыдай. Мақұл, аябай жақсы болып тұр. Құттықтаймын. Саламатсызбы, Айзереке же, бұл мен Эжеке болот. Манайыңыз қандай? Сонун фильм болуп туруп барыбыздын маанайыбыз аябай сонун көтөрүлдү. Главный ролдогу, башкы ролдогу кыз, сулуу кыз менин жакын подругам болот, жакын досум болот. Аябай көркүн ачыптыр фильмдин Жаз гүл ты красотка деп. Давайте вместе. Жаз гүл, ты красотка! Давайте вместе. Ой, вот так делаем. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Адеми. Мен да атым Кандай кино, кандай жактыбы? Ооба, аябай жактым на самом деле. Аябай кызыктуу болуп тур. Мен deux parasты мен канча жыл мурун көргөм. И экинчи часть чыккан это реально мындай, укмуш болду, короче. Бул экинчи часть эмес да? Экинчи часть чыгат. Короче, Ошондо deux parастын орусчасы кандай болот экен? айтпай эле коеюнчу. Айтпай эле коелу. Анда deux parастын орусчасын тасмадан көрө алыңыз деп айтып Да. Буйруса deux parастын орусчасын билгиңиздер келсе, келип тасмадан көрүп кетиңиздер. Давайте вместе вот так. Deux paras, вот так сделаем. Хорошо. Давайте раз, два, три. Deux paras. Все, большое вам спасибо. Вообще, знаете, всегда девочки по имени Адыми всегда самые красивые. Вообще, в переводе Адыми знаете, как означает? Красивая, изящная. Понятно. Эй, қарашы, өзіңе келдің бе? Жаман іш болды да. Байке, жақсы леске чыққансыз мен сіз байқай қалдым. Как тебя зовут? Акылай. Акылай? Как тебе фильм? Хорошо. Да, понравилось? Что именно тебе понравилось? Все? А ты поняла перевод слова deux paras? Да. Ладно, это не будем говорить. Как тебе в целом? Сколько тебе лет? 11. 11? Как тебе главная героиня? Хорошо. Да? Ты бы хотела вообще в будущем стать актрисой? Кем ты вообще хочешь стать? Кондитером. Кондитером? Ой, классно, уже готовишь, да? 11 лет. Молодец. Ой, ну, удачи тебе. Такая милашка. Мен эле допарасың десем, сен менен өткөн допарасың айтыңбы досум? Анын көрүп ушундай үй сатып алайын деп кыялдансаң кичине.
Шефім айт, мені мына көртіре қалып Атыңыз? Диана. Диана. Сіз бұл жақта звукач болдыңыз. Ооба, звукооператор, үн оператору болуп эмгектелдим. Қандай маанайыңыз қандай? Маанай сонун негизи бул кино тартылганына аябай көп убакыт өтүптүр. Унутуп да калыптырмын кандай болгонун. Азыр көрүп кайта бир сыйра эмоцияларды жаңыдан чувствовать этип. Сон болдум. Өзгөчө өттү. Киного барат элек болчумун. Өзүнчө приключения менен мындай сон болду го. Дагы эмне деп айта аласыз? Ошо Дөпарасын орусчасы кандай болот экен ошондо? айта берейин. Айтериңиз. Далбай болот экен. Аны болсо тасманы көрүп, Ооба, көрүп өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди калтырып кетиңиздер. Көбү мүмкүн ушундай названиясынан, аталышына карап барбай коюшу дагы мүмкүн. Бирок негизинде өтө терең ой жатат, жакшы күлкү, комедиялар дагы баардык нерсе камтылган экен ичинде. Негизи мен да өзүм таң калдым, мурун сценарий окуган болсом деле, бирок өтө сонун болуптур мага жакты. Давайте теперь вместе вот так помашем, да? Давайте раз. Сен таба албаган донорду мен 1 саатта каяктан табам? Аралас короче. Биз колдон келген аракетибизди кылабыз. Кайрадан мен. Кандай маанай? Маанай жакшы, өтө сонун. Свет өчүп калганда кандай акалда ал? Бир аз настроение түшүп кетти, анан кийин кайра эми бул Куралбайке да вывез. курал менен Алмаз экөө Да, алып чыгып да. кетти. Бирок настроением түшкөн деле жок. Зато необычный. Зато өзгөчө өзгөчө. мындай болгон эмес вообще-чи. Өзгөчө жабык көрсөтүү болду, антрагы менен. Кээ биркилер сыртка чыгып тамеки чегип туруп кайра келип отурушту. Ошол жакшы эле анысы. Давайте вместе вот так дөпарас деп и баарыңызга сунуштайбыз деп коелу. Давайте раз, два, три. Дөпарас. Бардыгыңыздарга сунуштайбыз. Акча,